dostlar. İsenmisiz jırga mınga gaşık yakın dostlar. Min birinci şeşeklerini jigan bulunlarga baram yaz sayın dip bildire şair üzünün sağışın. Eye birinci sözü küngüllerde gümür gülerine saklana durgan yaktı hatireler bilen beyle. Kişinin tevgi avazı, birinci adımları, birinci tapkır, birinci klaska barığı, birinci muhabbet, birinci ışıraşu, birinci öbüşü, birinci bala hem tağın bik küp birinci sözünden başlana turmuşunun en güzel mizgilleri. Bizning bugungi uchrashuvimizda şuşa tılsımlı birinci sözüne beylengen. Çünkü bugün merkezimiz Kazan'da, Galiaskar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatro'nda, sahnesinde yaş, talantlı jırşı, özünün birinci konsertin uzdıra. Birinci tapkır zor sahnede, özünün Kazan'daki birinci konserti bilen İlnaz Mingaliyev. Qaytarman әнекей sular bulur Vağıp kına senin yanına Şicirlerde ötmeyirsem de Senin sözler gelir de yüreğimde Qaytarman әнекей kışlar bulur Sayrap kına senin yanına Min suyunem enkey mini bəxtli Bu dünyada senin barına Mini qaytarman әнекей sen Kapka tüplerinde oturup Jırlarımını alıp qaytarman min Harmonik yüreğine oturup Meni qaytarman әнекей kışlar bulur Sayrap kına Bu dünyada senin barına Meni qaytarman әнекей meni qaytarman Qaytması üçün meni bit gitmedin Tuğan yakka qaytıp garmun tartıp Mınglı jırlar jırlap ötmedin Meni qaytarman әнекей kışlar bulur Sayrap kına әнекей kışlar bulur Sayrap kına senin yanına Min suyunem enkey meni bəxtli Bu dünyadan senin barına Bu dünyadan senin
Büyük bir rahmet aka. Benim enkeyim rahmet. Hayırlı kech, hürmetli tamamlaşçılar, kelgen konaklar, abiler, apalar, tuğanlar, barıгызды da şuşu bizden kichkine beren bilen tebrik etem. Kelgenigiz için büyük zor rahmet. Şuşuguna kichkinegi nazarlarını şuşulay tolulandırıp oturganıгыз için barıгыз karşında da baş eğem. Rahmet barıгызга da. Hürmetli tamamlaşçılar, mine şuşu rəvişte jırlay başlagan vaqtdan ok yaxşı kompozitorlar bilen tanışıp, yaxşı jırlar jeyerga özüme söz koygan edem. Mine şuşu sözünün, şuşu kişinin bir yaxşı jırын başkarıp gitesim kile. Bu jır yalgızlar turunda, yalgız kalarga yazmasın, мәгънәсе dürüst etip kabul etегез, yalgız kayın. Yalgız kayın niye yalgız kaldı? Yalgız yaşevleri bigavı. Kışlı dağlarda sınmaz ışın. Direlerde direk bulmağı. Yalgız kayın, kayın kayın, bir işme salkın cilge. Dağıldasın mıyman diysen, dağılır diyelerge. Yalnız kayın, kayın kayın, bir işme salkın cilge. Dağıldasın mıyman diysen, dağılır diyelerge. Yalnız bulgaç barda kıyırsıda. Yepşik güzün aşı jilleri. Zehir kışnın salkın buranları. Sıyınırlık urun bulmalı. Yalnız kayın, kayın kayın, bir işme salkın dilge. Dağıldasın mıyman diysen, dağılır diyelerge.
Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, композиторлар дип әйтеп киттем. Рөстәм Вәлиевне барыгыз да белә инде, баянчы буларак та, композитор буларак та безгә инде ул безнең өчен бик зур кеше. Менә ул бик матур җырын бүләк итте. Розалия Нургалиева сүзләре, Рөстәм Вәлиев кие, гөлләр итик тормышны. Şevrehet tuğanlar birge bulsa Aile uşağı her vakit bezini cılıtıp dursa Kırmızı el birgeleşip tatlı durganda Yeneşede etkey bilen henikey bulganda Eşilege şinger bular Şey yalğanda tuğan yıkka Şırlısı kilip tırar Tırma şinger bir geleşik Tatlı tırganda Yeneşede etkey bilen Henikey bulganda Tırma şinger bir geleşik Tatlı tırganda Henikey bulganda Şatlanırsın etkey enkey Devamçıların kürür Yeşik şulay tırmışlarını Gül çeşitlerge vurur Kırmızı el bir geleşik Tatlı tırganda Yeneşede etkey bilen Henikey bulganda Kırmızı el bir geleşik Tatlı tırganda Henikey bulganda Yeneşede etkey bilen Henikey bulganda İlnaz Hazır min sözüne İlnaz'ın yaktашы Balık Bistesi rayonu hakimiyeti başlığı orunbasarı Elduz Abdurrahmanoğlu Fayzullinga berasim kile. Elduz Abdurrahmanoviç, rahim etiniz sahneye. Hürmetli konuklar, bugün bizim için büyük zor bayram. Bugün İlnaz'ımız şu zor binada bizim konsert beri. Razi apa, sizge büyük zor rahmet eteskile. Şunday malay üstlergen için. Bugünkü günde biz balık üstelileri anın bilen gırılanabız. Bugünkü gün bilen biz, bugünkü günde senin bilen gırılanabız, senin bilen şatlanabız, senin şatlığı bilen ortaklaşıp seni hürmetleriz. Rahmet Bekzor, rahmet. Rahmet Bekzor, rahmet abzay. Şonday sözler aslın көңіл әлдән иши шул. Ярар абзай, менә шушы сезнең әйткән сүзләрегезгә кушылып, авыллар турында җыр җырлап китәсем килә. Фәрит Хатиповке Риза Әхтәмов сүзләре «Авылым гөлләре».
Düşlerime girip ilettin Belki yal itirir avlını Sağınılardan vargan yürekini Belki yal itirir avlını Sağınılardan vargan yürekini Yemli bizinin avlileri Kupkurdumun teres tüplerini Gülüsmeyen şiddiyat jirlerini Kupkurdumun teres tüplerini Gülüsmeyen şiddiyat jirlerini Şimine bulsun avlımını Altan arı gelir günleri Yırlarıma gülşe mığlar bulur Kükrep şeşek atkan gülleri Yırlarıma gülşe mığlar bulur Şeşek atkan gülleri Büyük rahmet bugün kelgen avuldaşlarıma, rayondaşlarım otura, barıgız işine buyur. Rahim etiniz, rahmet büyük zor. Belki yal itirir avlını Sağınılardan yargan güllerini Belki yal itirir avlını Sağınılardan yargan yürekini Sağınılardan yargan yürekini Minvaliyev. Hazır sahnege şol akrobatlarını çakıram. Ryan, Albert, Andrei. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now.
Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. Ryan, Albert, Andrei. Hazır sahnege İlnaz Minvaliyev'nin icatdaş dostu, yaş jırçı Sirina İslamova'nı çağıran. Türlü şehirlerde yürü, türlü şehirler kure, Tatar jırların jırlap ige kayda, ige kayda, ige kayda, ige kayda. Tuğan yokның jırları, Oy güzel tuğan yağım,
Sirine İslamova. Hürmetli dostlar, hazır sahnege İlnaz'ın tuğan oğlu, Ulu Sultan oğlu mektep direktörü Damir Minullah ulun sahnege çakıram. Damir Minullah rahim etiniz. Bugün bütün sultan, Ulu Sultan oğlu beyram ite. Dürüsün aytkanda biz аны indi 60 gün beyram itebіз. Ауылда бейрам ите башладық. Ауылда түрлі мимішлер жүре башлады. Билет қалды мекен, кіре алырбыз мекен деген енді. Ну, дұрыстан да бүгін Ұлы Сұлтанның яртысы шушында Илназны тәбрикләргә, Илназның бірінші концертына келдік. Енді Илназ біздің қаршыбызда, біздің алдымызда өскен егет, ол бик тырыш, бик сабыр, игіліклі бала болып өсті. Өзінің шушы яшіне де қарамастан көп кіне яшьләргә үрнәк булырлык эшләр эшлей. Авылга кайткачта ул бердә тик тормый туганнарын, иптәшләрен барлый тәртипкә китерә. Шулай ук бүген сезнең монда күреп үттегез, залда аның әнисе утыра. Әнисе кебек иң якын аның әбисе бар иде. Инде Илназ менә шушы нигә килгәндә, концертка килгәндә, инде синең иң яраткан укытучың, татар теле укытучы, хәзер пенсионер укытучы Хадиша апа Мөгиновна, авылыбызның әбисе шушы сәхнәгә Илназга әйтергә кушты инде. Хәер, Фатихамны бирәм диде. Үзе әлбәттә килә алмады. Менә мин бүген сиңа аны тапшырып әйтәсем килә. Уңышлар телибез сиңа. Рахмат. Рахмат. Илназның авыл мәктәбендә булган горурлыкларын сөйләп киттеләр. Инде училищеда бер ел дәврендә 26 грамота ала Илназ. Әнә шулай җиңә ул тормыш авырлыкларын. Кулинария училищесын тәмамлагач Илназ матур тәрәзәле Олимпия ресторанында повар булып эшли. Ресторанда эшләгәндә матур җырлар җырлый, әзерли ул ризыкларны. Алай гына түгел. Кай вакытта эш киемнәрен салырга да өлгерми кала, ресторанга ял итәргә килүчеләрнең күңелен күреп, аларга үзе яратып җырлаган җырларын бүләк итә. Менә шундый җырлы кишләрнең берсендә күреп ала да инде аны Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева. Илназның җырлавын ошата. Җырчы буласың килсә, миңа шалтыратырсың дип үзенең телефон номерын калдыра. Иртәдән үк Илназ яраткан җырчысының телефонын җыя һәм Хәмдүнә апай, мин әле бу ди. Алло, Хәмдүнә апа, бу теге җегет бит. Кичәге җегет сезгә чәй эчергән җегет дигәч, Хәмдүнә апа, апайым, кичәгеләрне истә түгел бит инде, тизрәк агынатты. Шуңа күрә Хәмдүнә апага кул чабып китик әле шушы сүз өчен. Бик зур рәхмәт. Бу тавышларны үзе дә ишетәдер, үзе тавышлы кеше буларак тавышны бик каты ярата бит ул. Хәмдүнә апага шалтыраткач, Хәмдүнә апага Мемет инде Дамир менен шайтып китте. Әрсез егет икенче көнне шалтыратып, Хәмдүнә апа, менә мин шушы җегетем, килеп китәм әле, пожалуйста дигәч, килә апаем кил дип чакырып китерде ул мине. Фәрит абый Хатиповка җырлар алырга җибәрде. Фәрит абый бер-ике җыр биреп, шушы җырлар белән минем тормышым башланды. Хәмдүнә апага нәрсә әйтәсем килә. Хәмдүнә апа инде минем сәхнәниемдә, тормыш агымда булды. Юлларда йөргәндә үзеңдә әнин кебек кеше хис итү бик зур бәхет инде ул. Хәмдүнә апа бүген үзе кайтып җитә алмады, гастрольләрдә йөри. Сезгә сәлам әйтте бик күп иттереп. Бик зур рәхмәт аңа. Озак яшәсен. Бик зур рәхмәт аңа. Һәм Хәмдүнә апага багышлап менә әле бүген шалтыратканым. Апайым авылларда концерт куеп йөрим. Җырлы апайым минем кебек тамагым бетте, кышкы суыкта концерт куям ди. Мин әйтәм, алайса авыл турында бер җырламын инде дигәч, шушы җыр искә төште, авылымның айлы кичләре.
Fikrin akan şişme kebek tağda Gürlep tıra basıp üstlere Nurlar bürküp herdan karşı Allah Ağılımının aylık işleri Nurlar bürküp herdan karşı Allah Ağılımının aylık işleri Jey bu yılda hete bulunlarda Anqıp tura şeşke hisleri Taşlav düge kuşlaşu da ağır Ağılımının aylık işleri Taşlav dügen kuşlaşu da ağır Ağılımının aylık işleri Sindelim uyup duyguları Yüreğimin kaynar hisleri Şadlap durgan salkınlarda matur Ağılımının aylık işleri Şadlap durgan salkınlarda matur Ağılımının aylık işleri Ağılımının aylık işleri Sultan sandıgaşı ehenleri durgay mıngı her bir jırыңda jırlayınız. Sehnelerinin nuru bereketli bulsun ijat yılın. Sina keldik bugün zallar tulup, bisteliler birge birden bulup. Beyremin kutlu Big bulsun. rahmat. Allah. Rahmat Rasim apa. Hürmetli tanışlar, mene Ferit abini maktap gittim. Ferit abi elegene mene kişegene yangi jır yazıp berdi. Dünya matur sen bulğanга. Yıldızları anın bulğanğa bir
muhabbet nindi kileşegu ansız yoktur yaşav küresin komşularda ene taşıldılar qabatlılar suyu süresin dünya şundi matur dünya sirli seni bulganıga göre bağırın minsiz sina kıyın sinsiz mina belip yaşık durmuş kaderim. Ayda devam indi kileşegu bu durmuşta keşen bulmasa jir yaşavdan tuğtab bağır idi yaratu hem suyu bulmasa dünya şundi matur dünya sirli seni bulganıga göre bağırın minsiz sina kıyın sinsiz mina belip yaşık durmuş kaderin dünya şundi matur dünya sirli seni bulganıga göre bağırın minsiz sina kıyın sinsiz mina belip yaşık durmuş kaderin belip yaşık durmuş kaderin. Rahmat qizlar. Bek zo'r rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, mana konsertning bir qiziq voqealari bo'lib o'tadi. Tag'i shu Hamdun opaga kelib tusham. Shulay ko'p rayonlarda, ko'p yerlarda konsert qo'ydik endi. Sverdlovskiyda konsert qo'yib yotamiz. Shulay bir opa zalda o'tira, sekirib turdi-da. Men aytam, bu opa normal o'tiradi. O'rtada men jirlaga chiqdim-da, men chiqqa sekirib turdi-da, tegi, "Ey, turib ko'rsatganlarda qarab turarlar, ovozlarini ochib turib qishinadi." To'xtal apa ismingni men aytam, Amina apa dey. Amina apa aytam, "Olay tugul. Nek men chiqqashqana sugasing men aytam. Mana jirlab ko'rsatsang ishonam dey." Men aytam, "Bit mikrofonsiz сөйлей alaysan dedim." Shul hali avr nelar bo'ldi. Shul apaga endi u vaqtda chiqib ketgancha bayonga jirlatdi u meni. Amina apa aytam, "Ordim, bulayda jirlab ko'rsataymi, xalq o'tiradi degach, yo'q, to'ygancha jirlab, meni to'ymadim hali dey. Xalqda bir so'z aytmaydi shunga." Rahmat, tinch o'tirasiz bugun. Allohga shukr. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, mana men betingda yosh bo'laroq muhabbat, mening qizlar, ko'ngil shu, shunga ko'ra bek shoyanjirlarimizdan bir sinjirlab ketarmiz. Gulye.
Yazgı kıyaş üzülür, zühre yıldız süzülür. Tulgan ayday bitler, kalşılıkтай biller. Ay şiver gülüye, oğlu kızı da bir güne. Sen bitmeyenim gülüye, seni güne min süyen. Ay şiver gülüye, karanımın küstüyer. Ay vay güzel sen, öteğimini ötesin. Dışında mine var, minden yaşırın sürü var. Belki yolda süyedir, yaşırın güne güyedir. Ay şiver gülüye, avlımızı da bir güne. Sin bitmeyenim gülüye, seni güne min süyen. Ay şiver gülüye, karamimın kustiyer. Ay vay güzel sen, beni özesin. Ayağımızı tamaşaçılar Terrezenle oy göre, bitişimden uluğu. Nikmin tügül oy nuru, min bitisiyim çırı. Ay şiver gülüye, bir güne. Sen bitmeyenim gülüye, seni güne bitsuyen. Ay şiver gülüye, paramimın kustiyer. Ay vay güzel sen, güzelimini özesin. Ay gülüyem, gülüyem. Ay şiver gülüye, avlımızı da bir güne. Sen bitmeyenim gülüye, seni güne min süyen. Ay şiver gülüye, haramimın kustiyer. Ay vay güzel sen, güzelimini özesin. Yeppa paka. Ay şiver gülüye, avlımızı da bir güne. Süyen. Ay şiver gülüye, haramimın kustiyer. Ay vay güzel sen, güzelimini özesin. Allah. İlnaz Minvaliyev, Aygül Kıyamova. Mana Aygül Kıyamova'nın anisi Razime Kıyamova, Alfis abinin turmuş ittaşı. Big zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Qiyamova degaч menim esga tushdi. Alfis abi bilan birga ishlagan kishilar biz. Alfis abi marhum bizning bilan shu guruhdan ketib bordi. Razima opa bilan Oygul mana malaylari bor. Ular bugungi kunda Allohga shukr yashab yatalar. Hurmatli tomoshabinlar, 6-aprel kuni Alfis abining esga olib kechasi bo'la. Tilaklari bo'lgan kishilar kela ko'rsinlar. Bek yaxshi. Hurmatli tomoshabinlar, Askar Osmanovga Gulsarvar so'zlari Muhabbatni bila ko'ngil. Birgalab zirlayib. Dillerine aşık yarlar, bəxit diler məhəbbətni. Yarattı tadik yalğızlar, gazap diler bu hislerine. Yarattı sözünü eksende, yaşavindi yaşav tügen. Nişikine yaşasengene, məhəbbətni bile küngel. Yarattı sözünü eksende, yaşavindi yaşav tügen. Nişikine yaşasengene, məhəbbətni bile küngel.
Öz yarların yo'qotganlar Tuatıp kalgan bu hislerini Mыңlanудан jırıtkanlar Zorlap kalar mehabetini Yaratırsız niyetsen de Yaşalıydı yaşal tügel Nişikine yaşasen de Mehabetini bile küngel Yaratırsız niyetsen de Yaşalıydı yaşal tügel Nişikine yaşasan de Mehabetini bile küngel Bu hislerge yılıkkanlar Mehabet yok diyenlerde Dünyaların unutkanlar Süyüp kürgeç günüllerge Yaratırsız niyet seni de Yaşalındı yaşal tügel İşikine yaşa seni de Mehabet ne bile küngel Yaratırsız niyet seni de Yaşalındı yaşal tügel Nişikine yaşa seni de Mehabet ne bile küngel Nişikine yaşa seni de Mehabet ne bile küngel Sizden yaratığınız, muhabbetiniz, alkışlarınız aşağı İlnaz Minvaliyev'e. İlnaz Minvaliyev. Mana mehabet şuşu indi o. Sızlama yürek ernime yaşisim kileminim Faydalığın küpten bilen isime düşme bugün Yüreğim ernülersiz gününü bulur mu iken Yaşap bulmu izlenirsiz tüzüm kalırsın iken Yüreğim ernülersiz gününü bulur mu iken Yaşap bulmu izlenirsiz tüzüm kalırsın iken So'nggi kunimni izleme bulgan yaralarından Hamon tüzüp her yeriniga seni oralarımla Yüreğim ernülersiz gününü bulur mu iken Yaşap bulmu izlenirsiz tüzüm kalırsın iken Yüreğim ernülersiz gününü bulur mu iken Yaşap bulmu izlenirsiz tüzüm kalırsın iken Gün sayın tüzüp ezgine karşılayıp ömürsünün Min biteleyip yeşkine son şikke jitme sürüm Yüreğim ernü
Рахмет, хөрмәтле тамашачылар. Менә бу безнең яңа гына клип булып бетте. Без моны шушы көннәрдә генә эшләдек. Монтажировать итеп бетердек. Телевидениелардан күрсәтәчәкбез. Теге аңлашылмаган җирләре булса, шалтыратырсыз. Мине уйлап әйтәм инде, теге журналистлар әйтә, "Ничә сезнең 3 малай, 3 кызлар турында җырлыйсыз" дип. Мәйтәм, андый-мондый булдыра алмаган кешеләргә әйтегез, мәйтәм, малай гына тудыра таба, әйтмим инде, ярар. Шуңа күрә анаман кешеләр булса шалтыратырсыз. Хөрмәтле тамашачылар, тагын теге Әминә апага кайтып төшәбез. Свердловскийга шул Әминә апага җавап иткән җырны җырлап күрсәтәсем килә сезгә. Рөстәм Валиев көе, сүзләре дә аны кахыр әйтмәде кемнеке икәнен. Секретник кеше бит, агым су. Айлы кичләрдә күңелем кузгала, сагынуым ургып югала. Әйтче агымсу, ни күңелең буйы, нигә ямансың? Әйтче агымсу, әйтче агымсың, ни күңелең бүйük, нигә ямансың? Әйтче агымсың. Яшьлек елларда бигрәк ямансың, ялгыз йөргәндә көннәрдә моңсың. Саф мәхәббәтем айларда микән, табылыр микән? Әйтче агымсың, saf мәхәббәтем айларда микән, табылыр микән? Әйтче агымсың. Ağım sularga qarab mыңаян, көткән мәхәббәт килмиш ул һаман. Суларга агып киттеме әллә минем өметем? Саф мәхәббәтем sularga agып kittimi әллә минем өметем? Saf мәхәббәтем, минем өметем? Saf мәхәббәтем, saf мәхәббәтем. Бик рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә безнең шушы зур концертыбызны мине хөрмәт итеп, бүгенге көндә безгә булышып, бүгенге музыкантлар белән танышып торып китәсем килә шушы сәхнәдә. Менә безнең яшь кенә баянистыбыз булса да, бик популяр баянист дип әйтәсем килә миңа. Тиз схватывать итүче Илназ, адаш минем. Һәммәгез дә белә инде, композитор буларак, баянистлар буларак, Хәмдулла апа әйтә торган апайым, баянистлар күп уйнапчысы әзаның дип. Менә шушыларның берсе, уйнаучыларның яхшысының берсе. Хөрмәт итәм, Илгиз Закиров, Шаллы.
Egiz abi, iyi başыңız sen aşabalar. Rahmet. Mine öte nekti qamar şu kızını çağırasız dey. Tavuş, ikinci tavuşqa dey. Потому что мен Татарстанда біреу күні ол. Руфина Ғилажева. Міне екінші Закиров біздің аранжировкалар іші бізге біздің музыкантыбыз Ильнар Закиров. Менға бірнеше жырға аранжировкалар ішеді. Гитаристлар көп, қайбір кіші білән жырлап болмай. Мен міне бұл абзыйны құрмет етем. Біздің шаңламаса да, татар халқын бек құрмет ете ол. Ақсу студиясының бір генә музыканты ол Сергей Тихонов, гитарист. Һәм башқалар біздің операторлар Рәсим, менә минем белән авылда бергә эшләп үскән малай, һәм Рөстәм абый Апанаев. Һәм башқалар ақтықта айтып бетеребез дигән Фәрди апа. Фәрит абый Хатиповның иң матур жырларынан берсен жырлап китәсем килә. Бу минем өчен бик бәхетле җыр. Хәмдүр апа Фәрит абыйга җибәргәч, Фәрит абый иң беренче шушы җырын биргән иде. Илназ энем шушы җырны ничек дишуй булса да, янашар булса да, шушы көй калдыр әле. Күңелемә кирип калган ул минем дигәч, без аңа бер нәрсәгә дә бүтән кыстырмадык, өстәмәдек. Шушылай булып калды. Соңгы тапкыр Гөлшат Зәйнәшева сүзләре Фәрит Хатипов көе. Seni izlep tapan idim, yollarına şaşıp yegirip şapkan idim. İndim neşraşabısın taptır, Ara közde bizni kıtlap yava yağdır. İndim neşraşabısın taptır, Ara közde bizni kıtlap yava yağdır. Soңғы taptır şıraşabı senin bilen, Yollarızga közler jeygen sarı gülem. Min yarattım seni kişen, Şiller sina soңғы taptır selam miltir. Min yarattım seni kişen, Şiller sina soңғы taptır selam miltir. Şıraşabı senin bilen, Ezginemi mehabetten taşıp gitken, Yürekteki yaralardan verini tama, Ağır sağışlardan izler sığılıp kalan. Yürekteki yaralardan verini tama, Sağışlardan izler sığılıp kalan. Min yarattım seni kişer, Şiller sina soңғы taptır selam miltir. Min yarattım seni kişer, Şiller sina soңғы taptır selam miltir. Şiller sina soңғы taptır selam miltir. İlnaz Minvaliyev.
Sizning yaratuvunuz, muhabbatiniz, alqishlarınız o'sha Ilnaz Minvaliyevga. Hava alırga kelirsin diye rahmet. Bileler itsiz oturganını bugünkü günde. Hürmetli tamamlaşçılar, mene degende qarasam mında şakıralar, mında qarasam mında şakıralar. Tamam bir çıkıp gireyim arayayım. Nersege de şakıra, Ferdi yapa. Ferdi yapa. Aha, davay. Aygel Kıyamova. Tamaşaçının alkışları yaratığı Aygel Sinha, Aygel Kıyamova. Başkırstan'ın
Neftekamı қаласында уздырылған татар башқұрт мұңы конкурсы лауреаты Гүлназ Закирова. Sizning muhabbatiga yaratuvsiz alqishlar aşağı Gülnaz Zakirovaga. Ko'klarga yulduzlar shashilgan, bir qalqa jimildab bir suna. Qarayman ko'zlarim tolgancha, negasing sen tugil birisi de. Tiran shul dunyolar, hey tiran jitalmi qarashim, jitalmi jirdagi suyuning yoqtisi yulduzdan orarak mikanni. Sinüsün takdirler niga deyip bu şaklı Irakka yaşırgen. Köklerge aşkına ömürler, aldıma yıldızlar şaşılgen. Zor sahnede özünün birinci konsertinde
İlnaz Minvaliyev çıkışın devam eder. Tilmerip kötken, yaşlıklar ötken, unutkan sağdır, sen meni köten, unutkan sağdır, sığdır şu sağdır, yazmışlar şuldur. Yolğuşlar şuldur, unutkan sağdır, sığdır şu sağdır. Yolğuşlar şuldur, yolğuşlar şuldur. Yaşlıklar ötken, ömürler gitken, sağınımı sanadır, sen meni güten, sağınımı sanadır, sındır şu sanadır, yazmışlar şuldur. Yolğuşlar şuldur, sağınımı sağdır, sığdır şu sağdır. Yazmışlar şuldur, yolğuşlar şuldur. Yaratmayı sağdır, yaratsan eğer, kilgeler idi, senden bir haber. Yaratmayı sağdır, sığdır şu sağdır, yazmışlar şuldur. Yolğuşlar şuldur, yaratmayı sağdır, sığdır şu sağdır. Yazmışlar şuldur, yolğuşlar şuldur, yazmışlar şuldur. Yolğuşlar şuldur. Büyük bir rahmet. Mine şu kızlarga bağışlap, motorca jırlap keterbiz. Mine menin bilen jırlap bergen idi Tilaş yigiti, Martil degen jigit. Martil indi ol yaş olarak mine ingen açıllары meňe bile gitti. Birinçigine yazıp qarayım, taqdim etip qarayım el degech, men jırlap qaradım. Martil Bagizov kene yazılgan jır Özüň kerek. Bu şirde seni izlep yürüdüm, indi kilip taptım özüngni. Jeyler ötті sana şul indi dime, kiri kuma altın küzümüne. Kollarına suzma sarı yaprak,
biteli sulmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Bunlarıma suzma sarı yaprak Şeşkeler biteli sulmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Havadağı para kışlar kebik Biz şarbı жылы yaklarga Yes alıp git yanıgan uşaklarga Köngüllerin bulsa yatlarda Bunlarına suzma sarı yaprak Şeşkeler biteli sulmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Bunlarıma suzma sarı yaprak Şeşkeler biteli sulmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Aramızda eli basmağına Nasip bulsa küper salırmın Yanlarına hazır şıgan disen Kışağıma tartıp alırmın Onlarına suzma sarı yaprak Şeşkeler biteli sulmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Bunlarıma suzma sarı yaprak Şeşkeler biteli sulmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Üzün kirek mina, üzün kirek Üşer kanatlarım sınmagan Üşer kanatlarım sınmagan İlnaz Minvaliyev. Aha, mana. To'xta, mana videosi. Hurmatli tomoshabinlar, mana şu yıllarda yaxshi g'ana jırlar jiya boshladim. Mana Marsil tag'in bir jirim bo'la ketdi. Bu jirning ma'nosi da, so'zlari da, kuyi da menga bek o'xshay. Mana bu yerga kirib aytib ketasim kela. Tilashi g'alabasi bor bizning, Tilashi hokimiyat boshlig'i Eldor Muhammadovich. Ул бик әкәмәт кеше ул, аны әйтеп кенә аңлатып булмый. Ул миңа кызларым, кызкайларын җырын бүләк иткән иде башта, аннары син болай ничә җырлыйсың икән бит дип шушы җырында китереп бирде. Бу җырның музыкасын, көйен Марсел Вагизов эшкәртеп бирде дә миңа. Менә бүгенге көндә бүген без аны җырлап китәчәкбез. Илдар Мөхәммәтов сүзләренә язылган Марсел Вагизов көе Җанга авыр син булганга. Sözünün okları Yüzlerinde küzgü yağır yağar Canlı bugün buran atladı Yanığa ağır bugün o
birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Canı ağır bugün ol yaralı İsmelcil ismesin Gül birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Can yarası urte can yarası Akma iken sularda Uyılıp uyılıp süze kalar Ezi kalar canlarda Canı ağır bugün ol yaralı İsmelcil ismesin Güngel birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Canı ağır bugün ol yaralı İsmelcil ismesin Güngel birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Aytilmesin iydi ağır sözler Yaxşılıkka niciter Bir günlük diler biz dünyanı Gönül tedek gider Canı ağır bugün ol yaralı İsmelcil ismesin Güngel birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Canı ağır bugün ol yaralı İsmelcil ismesin Güngel birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Güngel birilerin üzmeli Ağırlarga düşmesin Ağırlarga düşmesin İlnaz Minvaliyev. Şayan jırlarның бірсін жырлап кетесі келе, мен жырлай башлағанда Гүлсәрвар апа шушы жырын біле кеткен еді. Мен аны нешек бар шоя қалдырдық. Шаян жыр Райсанбек Темиров кие «Неге мені санламады?» Meni xamında görünmedin İndin işler bu yüreğim seni bilmedin Uzun seni şakırganda yok demedin Yara saldın sen
canıma irsi bilmedin. Giren diye aldadı gözlerimle anlamadı. Üzgünüm ayılmayla ümitlendim. Yuktağına min şatılandım, irsi bilmedin. Uzak gittim uğramlarda min üzüledim. Oldasan da irtegede min güderdim. Min bitkiledim, sığlamadım. Gemine sallamadım. Min bitkiledim, sığlamadım. Gemine sallamadım. Sandılar indi sandılar. Muhabbetiniz, yaratığınız, alkışlarınız aşağı. İlnaz Minvaliyevga. Bek zo'r rahmat, bek zo'r. Hurmatli tomoshabinlar, menim bu konsertni uyushtiruvi bizning uchun har bir kishi biladir. Artistlarga endi u xalq g'irim to'la zallar bo'lsa, havodan qopshiqlab oltin quyilgan kebek endi u. Har biringiz bilasizdir. Mana bugun menim uchun bek baxtli kun. Menga yordam etgan, menga o'zlarining ehtiromi bilan, o'zlarining so'zlari bilan mana bulay kerak, mana bulay ishlab qara deb meni hurmat etgan zo'r avziylar o'tira. Shularga o'zimning ismimdan ham bizning kollektivdan rahmat aytib ketasim keladi. Tatgostrans signal svetoforlar yasatirganning nashalnigi bu. Svetoforlar bo'lmasa berilib o'tgan bo'lar edi. Martin Marsovich. Tilashi hokimiyat boshlig'i, qizlarim, qizqaylarim, Jang'avur degan avtor. Hokimiyat boshlig'i, aybat kishi Ildar Muhammadovich, rahmat ağa. O'zimizning hokimiyat boshlig'i, mendan da shivarrak, yaxshi kurashchi Raul Garifulovich, bek zo'r rahmat ağa. Vatanım Tatariston, bütün Rossiya bo'yicha vatanım Tataristonning ko'p kishilar ala. Minnazim Mavlutovich, bek zo'r rahmat ağa. Korporatsiya Gupratsin Rais Anvarovich. Ham hurmatli tomoshabinlar, mana bugun bizga bizning tushiralar, bizning shu kasetlarni chiqarib, bizga bizning shirlarni taqdim etib turalar. Bizning Baris media yetakchilarına rahmat aytib ketasim keladi. Marat Mavlutovich. Ham prodyuserlar Farid Taishev, Radik Ivanovich, bek zo'r rahmat alarga. Bek qata bo'lishdilar. Ham shunda bizning butun xalqimizni ishdan so'ng uyga olib qayta turgan PTP номер 2 Rodinada Albert Axatovich, bek zo'r rahmat. Ham ATP mana men bek zo'rlab aytib ketar edim. Orshadan o'q bugun u jallamisha 5 mikroavtobusin, Mercedes avtobusin to'la ettirib, mening ismlar bilan yozib kelgan. Meni bu turmush hayratdi, nechik yasharga ekan eratdi. Menga ul ATP yigitlar degan jirin taqdim etdi. Bu bunday kishi yo'q, hurmatli tomoshabinlar. Ruzal Bayazitovich basal. Hayırlı iş, kadirli dostlar, hürmetli tomoshabinlar. Nafsi Ilnazga bir kumada sözlerini yaktaşlar ettiler.
Biz indi менә җыелышып, булган автовыздан бу якка бурып, Арчадан күп кешеләр монда килдек. Дөрестән дә Арча халкы үзенең мәшһүр җырчылары белән, Шамил Ахмеджанов, Рөстәм Закиров кешеләр белән, конечно, бик дан казанган район. Шуңа карамастан да менә инде бүген мин Илназ чакыргачтан үзебезнең коллектив белән менә шунда рәхәтләнеп яйтыра килдек. Мин бүген нәрсә әйтәсе килә. Илназ, дөрестән дә бүген тормышның, биеклекнең беренче баскычына нык итеп бастың, матур итеп бастың, әйбәт итеп бастың. Сиңа зур уңышлар, хәерле тормыш, һәрбер туган көн, һәрбер таң сиңа матурлыклар алып килсеннәр, иҗади уңышлар алып килсен. Ходай Тәгалә бер вакытта үзенең рәхмәтен ташламасын. Бик зур рәхмәт. Amin. Рәхмәт абзый, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Рузел Баязитовичның тагын да бер яхшы браты бар. Алар бер туганнар, Раушан Баязитович, Сбербанк Арча. Бик зур рәхмәт аңа. Ул бүген бездә кунакта юк, но аңа бик зур рәхмәт әйтеп, кат иттереп кул Шабигали ишетсен, юлда кайтып киләбез. Һәм 18-й горбольница Рөстәм Сайфулловичка бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә мин бу кешегә шаккаттым, мин килеп кергәч төрле кеше була. Мин инде кешеләргә, андый кешеләргә куркып кына керәсең. Безнең Советский районның главный судьясы Мөгънәби Тимиршевич, бик зур рәхмәт аңа. Хөрмәтле тамашачылар, минем төшеп калган кешеләр булса, гафу итәрсез. Менә бүген шушы залда абзый утыра, ул аңлый, ул аны үзе белә. Әйтеп китмим, абзый дип кенә әйтәм. Бик зур рәхмәт аңа. Бу бик оригинальный кеше бу. Бик зур рәхмәт яусын аңа. Алла саулык бирсен. Һәм шушында бүтән килгән коллективыма, музыкантларга һәрберсенә дә рәхмәт әйтеп китәсем килә. Һәм минем бик зурлап, мин аны әйтеп китәр идем. Мин шушы залларга керер өчен, хөрмәтле тамашачылар, үзегез аңлыйсыз, яшьләргә бик авыр. Шамил Зинурович шушы театрның директоры, аннан да яхшы кеше юк, ул урамда торган кешегә дә булыша. Шамил Зинурович, бик зур рәхмәт. Алла саулык бирсен аңа. Бүгенге көндә Кипрда җал итеп ятады. Тагын бер Шабигали, рәхмәт аңа. Хөрмәтле тамашачылар, һәм сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Бүген үзегез аңлыйсыздыр, минем өчен бәхетле көндә бәхеттеге җырлыйсы да килә шатлыктан. Шуңа күрә гафу итәрсез инде мине. Бүгенге көндә мин сездән дә иң бәхетле кеше мин ул бүген. Рәхмәт сезгә. Бәхетле имин булыгыз. Һәм үзебезнең бүгенге көндә яңгырап бара торган җырыбызны тәкъдим итәсем килә. Кызларга багышланган. Кызларым, кызкайларым.
Kızlarım, kız kayılarım, sizi şar kış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Kızlarım, kız kayılarım, sizi şar kış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Yürek çılım bir kele Uralgan ol şeşeke. Kızlarım, kız kaylarım, Menge suma şeşekle. Kızlarım, kız kaylarım, sizi şar kış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Kızlarım, kız kaylarım, sizi şar kış kaylarım. Para küs sızınıdığım, bəxtim şatlıklarım. Bəxtim şatlıklarım, bəxtim şatlıklarım. İlnaz Minvaliyev. Qadrli dostlar, bugungi konsertda qatnashgan artistlar bilan tag'in bir taqdir tanishib qolamiz. Alqishlar bilan qarshi olamiz. Rufina G'ilajeva. Aygul Qiyamova. Gülnaz Zakirova. Şallı, Sirina İslamova. Aktanış, Şagan Aktanış'ta. Rayan. Albert. Hop, öyle. Andrei. Aha, kim beni bilesin? Qozon Büyük Türkümü. Muzikantlarımız sintezatorda İlgiz Zakirov'ның oğlu İlnar Zakirov. Şallı, Gitarada Sergey Tikhonov. Bayanlarda İlnaz Garifullin. Tataristan'ın at kazangan sanat işliklisi kompozitor İlgiz Zakirov. İlgiz Zakirov. What the? Konsertini alıp vardı Tataristan'ın xalq artisti Zufar Harisov. Ham nihayet Qozondagi o'zining birinchi konsertida İlnaz Minvaliyev. Big zo'r rahmat, big zo'r rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, tag'in bir chin ko'nglimdan rahmat aytib ketasim kela. Big zo'r rahmat sizga. Hali oxirgisi bo'lmas, tag'in shulay zo'r ettirib yig'ilishib, ikkinchi konsertda shulay o'zdirg'ayatsin. Big zo'r rahmat sizga. Sog' bo'lishing. Savgulaşır şaklar gelip gitti. Savgulaşır şaklar kıyınğa. Ayrılışkan yollar bir kuşalar. Tügerek biteli bu dünya. Ayrılışkan yollar bir kuşalar.
Sağlılarını jırlarda olay Günellerge mınar yol salar Canlarımız birge kalsın eli Yollarımız ayrım bulsa da Canlarımız birge kalsın eli Yollarımız ayrım bulsa da Ortak olsun izgi hıyallarda Ortak olsun elli mınlarda Kaygılarga geçireyip kalan Sergüleşir dostlar bulganda Kaygılarga geçireyip kalan Sergüleşir dostlar bulganda Sağlılar sınavına bitir Ömürlerin gider tağında Öşraşırmız, eli cırlaşırmız Görüleşir biz eli tağında Öşraşırmız, eli cırlaşırmız Görüleşir biz eli tağında Görüleşir biz eli tağında Görüleşir biz eli tağında Sizning yaratığınız kaynar alkışlarınız İlnaz Minvelivka. Bek zor rahmet. Huşuğuz, ilge künge iminlik, gailelerimizge Rahmet Bekzor. bakıt, boy bulunuz, sağ bulunuz, huşuğuz, kilesi ışıraşularga kadar. Baxtli bo'ling'iz. Esen sog'lik sizga. Rahmat Bekzor.